Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot ito'y Nemars Entertainment Production Center iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At manin nga sumagbay di programa. Dear Manong Nemi. And at iti pagkain nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumabkablawak iti nembag nga bigat na ibang aldaw na ibang oras kada kaya mga sangapada. Nanyaman nga oras ken na aldaw, tiyan nyo itang apaset tilubong. Kapkablawan na kayo iti good morning, good afternoon, good evening. Kapag may sabali man na napakasalitaan, tayo tayo padayawan nga ibasa. Iti pagkasalitaan ni Dencio nga napoluan, sardinas. Awa, naging mas sardinas. At kita naadat, at kita saan nga naadat. Sardinas. Panglakaan ka nung asidaan, kita awan ti mabalin na. Kuno na nakurapay. Ayan. Malakip ko launa ijay Claveria Cagayan. Ijay Surungot. Nga Santa Maria tan, Barangay Santa Maria. Di teenager nga mapang kami makigapas. Ayan. Di simangpit kami kita pinartsanda kam tinetib nga manok. Agan anots kayo anak ko ta dahito pa lang ti sidain tayo natula na tinula nga native nga manok. Kami pa nga nakatsyanda. Hindi na panda nakitsyanda, amo yun natin sinami sardinas. Para ka nakuha na special ti sardinas. Pangsanga ili. Okay, pag-share nyo the program tayo, share. Na kayo. Antayon. Tapno di ka stagad malpasen. Kaya, pakasalitaan ni Dencio, nga napauluan iti sardinas. Anang nga tatado sardinas, pakainaigan ti biyag, pakasalitaan ni Dencio. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, kang kanayon kong mabuy-buya iti CCTV Manong Nemi ti ubing ngumayag taktakaw ditoy iman manaherak iman manage kong convenience store. Upat ti sanga ti convenience store mi Manong Nemi nga agkapsat. Sagdudwa kami iti kapsat ko. Uwan. Ket ditoy ti masansan no ko pagiganat. Ket masansan bat Manong Nemi nga makitkitak. Mabuy-buyak, no rebuke Manong Nemi si CCTV. Aging ka Manong Nemi nga natsambaak. Matsambaak kang tulata ako naktinagam ko. Well, lalaki. Nadyak mariro Manong Nemi siyam mo no sa 10 taon na. Narapis. Madlaw mo lata Manong Nemi nga na narugit.
Nadulupit, terwaten na. Imbag dapat chinelas na, manong Nemi. Yung but-but sapay ti chinelas na. Matsambaan kan tulat ako na tinakam ko. Kat natsambaak manong Nemi. Imbag dadasarming nga nakakita aken kuana. At dagli tilamisaan ko, manong Nemi. Sa bali lang taday ti counter. Dito yan ko na tinakam ko. Agpatinggaitan ti ba nagtaktakaw mo, mananakong ubing. Abagiso manong Nemi nga naalanan ti sardinas. May sakalata nga sardinas. Isa di ko ang ibulsanan. Idi na ibulsanan, ginamatak-meten manong Nemi. Ako si katagtaktakaw Saan siya nga makikita kahit ikaw? CCTV? Oh my God! Salamu! Kasta oray ti rongrungaab na manong Nemi. Rongrungaab na kasta oray tagtagtagargar na. Dito ka. Saan ka nagagulagulpay? Kaya mo tayo bag na security card? Apay ba't kami nga agpastrik dito security card? Iti kasto sa klase ng obing? Inaibak ti guardia mano. Guard! Ay, sir. Abi nga mapas, imalubos mga sumusumrag dating mabing. Ha? Dito yung convenience store ko. Saan ko ba't mo, sir, nga? Siguro, sir, no, sabali kita biglang sumrag. Ano, sir, mo nga guardia? Ha? Kaganahin ko makikita na ito CCTV. No-review ito CCTV. Kaganahin nagtrakta ko ito sardinas. Ganam, ano ito bulsana? Sardinas dito, sangalatang sardinas. Sir, sorry sir. Saan ko man nga masiputan amin di kita sumrek? Susapo. Mannanakaw? Mapastrek mo? Ano sir, bilang gagwardya ka? Sorry sir. Katsik kang obing. Nagsardin ka nga sangit. Saan ka nagtagargara kasta? Kasta o niti nervyos dan sir. Ibatan yun sir, sa akong timang mangalaking kuha na tayo pangkunji police station. Saan ka ni sir? Saan ka ni sir? Mga warinda ko ba sir? Sige, sublikan di postom, guard. Siya akong timakamoy dila itong mabing. Talakan. Anat nagan mo? Juju, sir. Juju. Taga-ano ka? Tagda, barong medita, sirok terang tay, sir. Barong. Apa dagna edita sirok terang tay? Apay? Apay nagtakaw ka? Ha? Kaano pa nagtakaw? Nabayagan, di ba? Kang ganahan ka makikita. Ita lang matsyambaan ka. Ha, ingkari. Nga nung matsyambaan ka, talagang nakakaasik ka. Paibalod ka. Lamakan, dyan police station. Ay, sana sir. Saan na nga paibalod? Saan sir? Yung saan ko yung kaskaso, mano? Ginuhid ko kid, umaykan. Saan kang nagkidkid pa? Padasem ti lumusot kanyak. Numalusutan na. Numay batang ka, kidagtaray ka, makita. Ha? Hadad nakakaasi ka. Nagring ti cellphone ko, manong Nemi, tumatawag kaniyak, ti asawak, nanilili. Hello, Densyo. Madam dama, kawit akton. Umagal doon ta. Ha? Mga rugag pa lang tagluto. Ipalagib ko nga ron, nga may kamangan dito, ya. Nadakadwa kamangan. Ano may kamangan dito? Adalang problema ito, Ano problema dito? Alagi mo ito isistorya ka nga damay sang ubing agtaktakaw. Adaw na yun? Nakita mo na yun? Natamba ako. Kata nga taramidam kang kuha na, hani. Ano ka mapay na di? Ipaibalod ko. Nagturong kami di station. Police station. Among ka dinuaan nga trason. No aping agtaktakaw. Ano ka ba trason?
Siyempre, awan gatang na, sungagtakaw. Sige na ni. Tani, adako ni tikotse. Ilogan ko na tubig. Okay nga rin, orayan ka nga rin, mga aldaw. Sige. Anong nemi, masansan no ka, ngagbati ti asawak, iti balay, na narunan no kasta nga, adobrain na. Mahilig unay manong nemi kadag iti masetas, iso nakabimpintas ti hardin iti balay mi. Sa nga pulang na taon, ngagasawa kami kinilili manong nemi, ngam saan kami pa nga nadaan iti anak, kailiili mi nga ron. Agbadbadamat manong nemi nga on diferensya mi, tanamin talon nga nagpa-check up kami. Irinto, tadi kapsat ko, anong nemi, nga ni Ben, nga adjek. Kata, adan pamilya na. Uno, adan pamilya na. Adan anak na. Talon ti putot na manong. Mapapalakarot kang kuha na. Pasaray, iyang ako ko nga adaptarag ti inaudi. Kam di namat kayat manong. So, pag di ka mapukahon tinamnama, tamadam kam tumatan ti anak. Palubos ti apo ta umat diferensya mi. Numampay 10 years in. Ngagdan na kami kinili. Makadanon kami ni police station manong nemi amok tinaiya dahil isimabat kada kami. Sir. Badre. Sir. Abay tataubing. Natiliw ko. Kahit kong ipopo. Imbis na garaman. Inimbestigar na nga rod manong nemi. Ti pulis agayem ko. Ananaga mo? Chujo, sir. Pilyedo. De la Cruz, sir. Nagbasbasa ka? Saan, sir? Apay niya kagbasa. Rigid na naganakin ka. Awan naganak anyak, sir. Nilaeng lulang ko nga masaksakit. Tikat kaduak. Itisirok tirang tay. Kinita nakmanong nemi di kayem ko polis. Nagtung edakmed. Amang ano, manglukloko ka lang. Ha? May gan ngagtaktakaw? Iti convenience store? Ni Sardencio? Nakasta nga awan ti mapalbalamaak. Ngagatan ko ti bagas naman sir ka. Sadya ti papapalag. Abi nga sadya papanam. Kada dumat sa bali. Pasarang amin masukalak nga maturog di gordya, sir. Turog mat ka di gordya. Sir Dencio. O nga rod. Kan pakawanan da kon, sir. Oo, pagawa lang, sir. Masansan nga raramidem. Napakawanan da ka, raramidem tumanan. Iso nga ibalod da ka. Nga niya, sir. Nga niya. Sir Dencio, sir. Naman nagit inarakop na ginisaka kon. Alala na ito magdaragan. Halakararako mo na kasta. Hamurarako pa na ginisaka. Ito magdaragan. Mga onan da kon, sir. Awan nga minti. Luto nga. Pagkaldo ni Lola. Tapno ko mapumigsa. Kanabi ka hindi ka mangibaga. Naduman di kiti pag-ipagbagag saan damat nga magted. Maawanin ti mapalpalamaag. Maawanin. Nakakutkutong ka. Ano nga rin, sir? Pupukon. Lamay kan. Ito pupuk ka. Sana, sir. Sana, sir. Nangasiyo. Sige. Lamay nga rin din. Sir. Mabandang kitaan ni Lolam ng papeso. Okay, dam? Nagululbod kan sabat. Kinuna ti pulis kagayam ko manong. Nihaman, sir. Wala yung Sir Dencio. Kuliwagan kayo. Ibati mo titikot, Sem. Tatilatang patrol karat o saran tayo. Oregat, may salog ko na di patrol karit yung sirok tirang tayo. Napang kami nga rod manong nami kat saan nga gululbud ni Jojo. Nakakutkot to nga bakit? Ano tararami din di gobyerno tayo?
Baka ano saan damat nga mo sir, nga dat kastoy nga klase ti adat to siguro terang tayo. Jojo, ay sir, awan ka rin tinasid ganyo nga tao nga mabalid na dati pulis. Pulis. Kapitan ko mo, nakagawad, doon no, opisyal ti lugar tayo. Kanahin kami din nga, adayin ti DSWD sir. Ket anya nga ron, tapi dakay gam ti ikom ti gobyerno. Tapi dakay ti manen. Saan damat nga asikaso ni Lola? Nakay imposible deta. Sir Dancio, ahanga ko lubot siguro ti ubingin. Taramidin ta. Mabisin ni Lolam. Kasapulan sir nga may pang-combined ko hospital dito. Bakit? Kasi magigitap ni. Nakapkapsot. Sika lang araw din taramatik ko badre Subsubatak tukin ka. Una na nga araw sir. May abdan ambulansya. Ay ambulansya ta. Punang yung bagkatad ting isagpat ta. Isagpat ta rin yung takalsada. Sige sir. Siya akong timaka mo. Kamarugtan. Siyaklatan. Siya akong sir. Kababay mo't kang ka. Sige. Magkadim nga ro din. Mga ka mo umunat ambulansya. Manong nemi saan ko nga sinamir. Nangayap kami to ambulansya, kat iti ambulansya mingin taray to ospital, tibakit. Nilatan sa rehanto di Guzman, manong nemi, ti pinagpaturay ko. Adre, no naman ti problema, tawagan na, ha? Siyak ti makamo amin na magastos na. Okay, padre. Tapos siya akong ti makamo ito na itong gabing. Sir, saan ka din nga sumaron mo yung ospital? Tilatanggayim ko ang polis ti makamo. Oh my God. Sa tino, sir. Adarawatep? Narugid da amin, sir. Tinawagak ti asawak manong name. Hello, Lily? Sida? Oh, mabalinin. Gawit kan. Mabiglang. Problema na ito ubing. Igataglat arawatan na. Ha? Tinagtakot ti sardinas? Iyawid ko rita. Ay, kunak mo lang no. Impabalod mo. Kawasan ko ipabalod ko. Kita. Sa bagay do, adat na pagbaludan, libet makan na. Di mo kanikayat? Ngalaan na rin balay? Kayat ko hani, habagin din na saan? Una naman nanakaw, mga notakawan na ta. Saanin, sir? Anak ko nagtakaw. Nanging mo di mag-asawak? Nakapigpig sa amat na cellphone mo, sir. Naka-speaker mo't kayo. Hani, umay kamin. Gatang labi dito yung arwaten na sa kamto gawid. Sige, hani. Tinawagag tikapsat ko manong name nga ni Ben. Kabayatan, manong name nga da kami nitalan mi nga gawid. Kalbasang nga nakagatang ang terwaten. Manong, abay. Natilo ko na ito yung ubing nga taktakaw dito pwesto. Kat, ipaibalod ko kumang masyanak mo. Gusto mo tibagbagana, dalulang na nga masaksakit. Pataray ko sa ospital. Dati ubing, iyawit ko sa dibalay. Pagpapahusap nagbaling anak yo. Mayat mo tamanong. Masya na kay. Mas lamakit-kitak tibag kikengkwana. Namalagay mo man ito na malabas. Kasanot naman nga nakaungar manong. Wen. No kasanot ngayon sagad tibiyag ta. Tapos na makalungaw ta. Makit-kita kini Juju ti amin. Kaya dahil naman nung name timpalagip kumanin ni ti asawa na ni Lily. Kastoya kidi, honey. Ngayon may dinagam amuta. Nakakapwapo ka. Nga nakadaldalos ka.
very neat sa adan negosyo. When? Ngayon istoryakan ka. Namasak man iti nga palaboy. Kaduwak ni ating ko, naniben. Gusto kami di. Awan ti mas no, napagturugan mi. Kakaasi kami di. Naglasata mi ti amin na klase nga trabaho. Kang renahan na unay, dagda kami ti Pierre. Nagbaling ka mga kargador, itilikodan ng big kampay. Nadalang maitandan ka na kami. Ngay gatang may tigat, ipaunag mi. Alasa mo nga lagi pwede na palabas. Tiya, nas kanita. Napintasan ti biyak mo, biyagyo, nagkapsat, ti biyak ta. Dito ka po na nakaping kayat ko. Ngalain natin ngubing. Jojo. Sir? Naging mo sa amin din baga. Kahit mo tagyat ka na kami? Kahit ko na, sir. Kaurag di ko sen. Hanay ka man tuwalyana. Kan mga alaka na tagidatang tanga pagsukatam, ha? Sabong ka na laing. Kan daday, toothbrush mo. O, datoy. Hagagdaktakaw, ha? Baka doon na makita nga mabalim mong ilakot tao nagtaban nyo. Baka ilibas mo. Hanin, sir. Halag ba't lang daktakaw? Saan nga ro din na, sir, tiyawag mo kanya. Anong nga ro tiyawag kata kayo, sir? Papa. Kityo saman, sir. Andan papang ko. Papapay. Kaya namamamutan tawag mo king kuana. Alanin kapag lagdigdigos sa kanto marakop. Agdigos ka pa ilo muna sa nakam to arakopen. Kana ko arakopen na kantumet. Kamanak, sir. Kamanak. Di habon Diyos tirumpeng nga pagyamanam. Baga dara tsambaan ka. Talaga nga tsambaan ka. Tap na ibalod dat. Saan kang ibalod? Nagroon na talaga nga sisimbit ka. Nilulang ko, sir. Papa ko na. Hindi ito sa rungkaran. Ito na outlet mas pagal daw. Sige. Ilahin kagdi ko, sir, ha? Agsabong ka na laing, ha? Glud-glud ka. Manong naimitap na sigurado ko na ti asawak. Siyak lang nga rotin pamamang digos kang kuana. Sige. Sige nga Dani. At na nagta. Sabi ko mga rod at nasingpet. Sabi ko ma. Ini makadigos kan makasukat ni Jojo manong nimi. At apay kurang na hani. Idagas na ito mapugisan. Kaya na, naguguwa po ito manin mapugisan. Eh, kakapsot ka. Tsak ba nga min namigat? Kanang rabi. Eh, nakaroon mahanin. Ngayon, di mo na ka doon, mga patso ka. Eh, nakaroon din ito kasi na. Tama kantahan. Eh, tapay lang haning at nakalang tanga ubing at nakalang tanga anak. Ini mas mi tinangan manong naimi takasla para kaniya kat adan anak mi ti asawa. Kaya nakaragragsak tiriknak gabotang. Ada natulungak kan tultulungak. Ngakas kanyak idi. Awan idi manong naimi tinang tulong ka na kami. Bukod nila ngagkabsat. Juan, nagtrabaho kami ti aldaw, rabi minanapin mi manong naimi tinagbasa. Muna na ka nagraduar ti high school ngam ni Ben nga ading ko. Idi ada ako manong naimi pumigpig sakmat ng tabaroak.
Ada dumuten ti masapulak tanim pipigsak nga ruden. Yung garigatak manong nemi tinagbasa iti kolehiyo. Babahin iti bukod ko nga panagtrabaho. Kinapudno na manong nemi siyak ti adaday di nagtrabaho. Tama nagsakit idi manong nemi ni Ben. Kaasi kami. Naging ka manong nemi nanadaan kami matlangin ti upaan nga balay. Idi bananay kami nga baro. Nang roon lang aruda manong nemi iti nagraduara ko ni ti kolehyo. Nakastrek idi manong nemi empleyado ti private nga kumpanya. Titoyak nga nagurnong. Naging ka manong nemi na nagsabaten ti dalan mi kinilili. Idi addan may sa nga convenience store ngayon kam impasdeg nga kapsat. Nagradormat ni Ben manong nemi ti kurso ng accountancy. Nagtrabaho mat idi ti bangko aging ka nananayunan ti negosyo mi. Nagbalinan ng upat sagdudua kami. Ket manay nayunan tupay manong nemi no kaskasano lang. Nagikata ko ni trabaho ket manage ko ti dua negosyo. Naganar manong. At ikumpara ti presyo dagiti duma pagtagilakuan ket nalaklaka kada kami. Nagalaysa kami kini Lili imuno na kam nga nag-asawa ngem ti Ben kasama tang kini Vanji nga asawa. Nadan kami ti kabukbukodan nga balay ti asawak manong nemi ti nagtinulong kami. Tamang opisina mat idi suna. Aging kakinekait ko langin nga nagsardeng nagtrabaho ket duwa kam ti manage iti negosyo. Ket nagkari idi manong nemi kasagay sa kam ti manage. Ngem kay kayat na ti agawi dito balay no kasta nga adamat talken na nga mang-manage ti branch 2 iti negosyo mi. Ket umay dito balay tapno si kasuan na dagiti masetas na sa anak ilutuan. Kay kayat na manong nemi nga isu tagluto. Para kanyak ken para kada kami. Nabay din manong nemi ka ili mo ti maddaan ti anak. Karkarar kami sabay kumataddan. Tanamitlo kam nga ron nagpa-check up. Ngawamat diferensya mi. Yung gabutawan ti anak mi manong nemi kaya nga saan nga gapo tamasyanak kini Jojo. Saan nga gapo manong nemi ta kahit ko katulungan. Taragsak ko ti tumulong. Na narunan no makitkitak kada ita nga tao tilangak iti siyak iti marigrigan. Nagkukuyag ko ang marod nga tanlo manong nemi napambi pinapukisan ni Jojo kalpasan na napan kami ti ospital kalpasan nga natawagat ti gayem ko nga pulis. Baga na manong nemi no sa dinno ti ayan ti kwarto nga nang kumpanan da iti bagan. Di makadahanon kami sa to'y manong nemi napigsan nakaswero. Lola? Ay, sino ka? Alin ni Lola, siyak ni Jojo. Ti apo ko yo. Nakakabuha po ka mo tren. Nakadaldalos mo tren tarwatem. Mabayan ka da, papakin ni mama, Lola. Papa, mama. Apay nagbiyag di kayo naganakan ka. Sa Lola, isudan ni papakin ni mama. Nana, kumusta kayo? Kuna ni doktor nga, agsublindo ka naman lang ti pigsak. Barbarin ka no, maagasan pa lang ti sakit ko. Yung amin ti sakit yo. Manong na may pagsumit nga sumbrek ti nurse. Yes, sir, ma'am. Siyak ni Densyo, nililing asawa. Siyak tiningi kalikahon, ti pa naka-confine. Ni, anat na ganyo, nana? Isabel. Isabel tinagan na, sir. Gas sa imbaga na, ti pa nang-interview mo kang kuana. Nagtakot ti sardinas na ti apo ko na. Ejay convenience store mi. At siyempre, pang ko headquarters police headquarters, tapos pabalod ko kuma. Yung samat gayam nga, agululbod, pimbaga na nga, at masaksakit nga lola na. So, di mapanignagan mi,
Yung galagagom ko, tiba na kay taray na dito hospital tapno magasan. Anati ko na nga sakit na noon ayo. Ay, ni doktor, mabig lang sir, awagan ni doktor. Hindi ka sarita ko ni doktor manong naimi kuha sir. At diferensyati barana. Segumit laking kuha na kat napig sa idi nga nagsikarilyo na taginom ti arak. Nadikat ka din nga magasan. Nabigsamat na nagiti medisina tayo sir. Kamantaking kuha na nga mga tulong matlati bagina. Sige doktor. Aramidan nyo ta amin. Irestaan nyo ti agas. At damdakan ti mangkastos. Sige, sir. Ada reseta nga inted ko kaniya sarhento. Okay. Mabaling nga tawagin sunat mo. Iyag na kanya. Kat dakam ti manggatang. Sige, sir. Tapno may ipakad nga dagos. Tapno alalis tumot lang nga. Aksubli ti pigsanan. Nagsarita kami ti asawa ko manong nemi. Patninak. Apay. Agad nga makaakar ti sakit ti bakit? Ang mga no, saan nga makaakar? Iba ka umot ko man ti doktor. Awa nga talaga ti kabagyanda. No, ta kamagyanda ko ma. Baka adadang nga awan ti maitulong da. Saan ka di nga naskan nga may pakamo? Kadagiti otoridad. Sige, pakamo ta katakwada. Iti CSWD mo na DSWD. Sigon ka ni Jojo akit napanda ka nung matendita. Yung tsaka mo no anya trason no apay nga pumanaw da tap no kay kahit dati pamaniti sirok tirang tay. Sige ani. Pakamunta tumadlan na otoridad tap na rin kastagat nalaglagan mo electric data. Siyempre, karagita kakasta ti klase na nga tattao. At ti gobyerno, yung ti gobyerno ikalikagaw na matlang nga at mga alakadakwada. Kaskarata, kasapulan na ti anak. Kasapulan na ti ina. Kapatagpad para tamatan nga ulila. Sige, tabarbaring no, agpaot pa iti biyag ni Nana Isabel. Iri mabalimin nga iruwar ni Nana Isabel manong nemi nagbalin kami ng upat dito'y balay. Kita makadlay nga yan eh. Ada na nagta, ada pa yan inata. Instant. Kinabayagan ng dindin nata nagsapsapol ti anak. Di umot naman kaya ti mga dapidi. Itata, bigla nga da inadaptan. Kasapo lang kadabat lang ti adaptation paper. Katuwa na. Dahil tating imbaga ti DSWD. Yung saan tang adapan ti bakit hawan ti ma-adapt ka bakit? Gaman min manong name it adaptation paper iti panangadap min kini Jojo. Kad ni Jojo manong name nagbalinan nga para bantay ken tumultulong manong name dito yung convenience store mi. Nagbasa ka doon ito na paglulokat ti klase. Huwin papa, ang kabalag nagibulbul sa sardinas. Ang ko nagibulsag sa sardinas ka. Ang damat din ni Lola ti sidong tayo kat kompleto matamangan kanagagas. Huwin. Kahit naman ti tumulong. May paraparit ko at baka makabadagas kan ko na. Kaya naman papa. Kaya naman taglaba. Huwin. Gusto taglablaba. So labandera tayo. Kaya na pa itagluto Hanin. Nila tamamang mong tagluto. Ang mga nuhangan na mas tiluto na. Tulungan na pa ni Mama Jay Hardin.
Supay no katag sibog, kureta na lag-anmet, usara na ladya host, loktan na ladya gripo. Papa, agyaman kagyaman kami agyaman kami, kada kayo kini mama. Kastit kang kanayon kay daw dawat. Nasabi ko mata, ada nakasaysayat nga tao nga, mga halakada kami. Maglagid din ta ibang ka nagtaktakaw. Kang kanayon ka magkita sa CCTV. Ang correct bagay nga saan nakasumurtin nga ka matambaan. Turog mat kami security guard. Saan nga turog papa? No makitak no kang agsugil kat mabangko sa giden. Naragsak kami nga dati manon nemi idi agasawa kami kinilili. Ngayon naragragsak kami itan. Taadda na inayon ka na kami. Adda nin bilang mi nga anak nga nagbalimbat nga nasingpet. Huwan naman pa'y napatpadasan na idi na nagtakaw. Nakapilitan nga nagtakaw tawang at igatang na. Naging ka manong nemi nga di agbasan ni Jojo. Manong nemi. Dito mi nga napaniknikan. Naglaing gayam ti loko. Kit ni. Naipakita na manong name di card na. Sus, nakagat nga to. Huwain manong kadidiya malpas ti klase agad at ang nga recognition. May isa iso na manong name nga naawardan. Naling ti anak yo sir. Kuna ti maestra. Saan mi anak? Inampun mi. Isumat istorya na. Nalagang istorya ni Jojo. Alagang nasidap ti panunot na. No, saan ko mga nga nagbalinda nga palpalamawon no. Palaboy. Akit anap yung Pinas kumapay. Kaya mga ti utek kat oray no kasano. Nakurapay man, o no nabaknang, no net intin na po Diyos nga talento na, agtalined da ita, nang runa no bunan ko sa rin. Ida graduare ti elementarya, manong nemi isu iti first honor, kaya nakadado nga naawat na nga award, manong nemi. Naroon lang arudan, manong nemi di adan iti high school. Kat siyempre nakaragragsak kami ng agasawa. Nagragragsak kami manin manong nemi. Idi baga ti asawa. Sweetheart, honey, love, mahal, darling. Alright. Good news. Ano ti good news? Adanton ading ni Jojo. Kahit mo sa akin. After 15 years? Umpay lang 13 years. Akino ka? Dua bulanan. Sinigurado na parang napacheck up. Kit, adan. Kung nagtupay ngamin, nga talaga nga madaan dati anak, talaga matang ngada. Nga matanda matin ni Jojo. Dakilan, adan ti high school. Nalado nga nagadi. Well, honey, agananad ka ha? Anang dem ti sikug mo? Ti anak ta. Ti kakaiso na nga anak ta. Kakaiso na nga nagtaod kanya nga anak. Ngam duwanton ti anak ta. Jojo, kanato adda ti saklot ko. Sabi ko mata babae, taapay di mo kahit adawan ti Junior? No, lalaki kas ni Jojo di, okay? Kagkas pagarigan na babae, di oray no awon ton sumaro no. Di mo kaya titalo? O upat nga na? Manong nemi babae timpas ngay ti anak. Babae nga anak timpas ngay ti asawa. Kumodyanan na.
At damat lahingan bukod tang anak. Anak kaya't mo nga nagan na? Sika, napanunod ko din. Anak nagan na. Marin no kayat mo? Noon niya kayat mo? Kayat tangan doa ha? Dayan. Dayan. Ada ni Jojo, ada pa yung Dayan. Kat sabi ko ma, tawan tan niya mga dumting anak na, problema ta. Awang ko ma. Kamuta siya kayat, nga mapasarak man ng tirikat, uno niya man na panagsagapa. Akas na nagpasarami, nga kapsat. Idubing kami. Kani ore pwede dakang balahin ti high school. Kan, sakbay na, nadaan tayo ti negosyo. Ede graduar manong nemi ni Jojo iti high school iso ti valedictorian. Siyempre manong nemi nakaragragsak kami. Nanaruna kang kuana. Kastamatan kin Lola Isabel. Kabuta nagtultuloy manong nemi iti pa nagagas na kaya nagtultuloy mat nga nasilpuan ti biyag ni Lola Isabel. Ni Lola Isabel tikang karunaan manong nemi nga puspus ita dito'y balay. E di ita napalubusan nga isud agluto no saan nga masangot ti asawak manong naming naimas matiloto na. Ado mat dagiti amuna maputahi. Manong nami saan nga nagbaliw ti parang tratarmi kini Jojo no pay addan ni Dayan. Ni Dayan, manong nami, amay samot nga makaayayo, naka-cute-cute, nagaragraksak kami. Asari tugot mi ida, manong nami, dito negosyo mi. Naging ka, manong nami, nga di-addan iti third year college ni Jojo. Tigtutak manong nami, at tinawagan na, tidi pa nag-retire, nga pulis, nga gayib ko. Hello, sir. Ni Sargento rito. Oh, Sarge. Abay. Ni Jojo. Ano ito'y police squatters. Abay. Ito duda nga nang takaw ti masang laptop iti eskwela da. Takaw? Saan nga marami deta ni Jojo? Amo damat gayam ti background na. Tsaka mo no, sino ti nakaamuan da. Siguro kada to'y dean iti eskwela. Sir, masapol na ka dito eh. Talagang umayag dita. Saan nga amo ti anak ko tagtakaw. Napanak ang dagos manong nemi. Saan ko pa lang yung pakpakamuda ito iti asawat. Manong nemi. Iti police headquarters. Talo manong nemi. Nagiti taga-university. Ngayon kanot na ng isuko. Kaya ni Jojo. Jojo? Papa? Nagtako ka? No, Papa. Saan, Papa? Kasamad gaya mapa niya insukoy dito yung police headquarters? Sir, adaking kuha mismo, iti backpack na, ti laptop, masapsapulit mi. Akit no aday sunan, iti backpack nan, isot na ngalan? Kasanon no aday na yung kabil? Apay nga ba, adaman bukod ng laptop. Dinala yung tukot siguro. Gabat na nalipatak. Papa, ngay nala. Ada ka din nakasaksi nga nangala? Ada ka di witness yo? Ada nang itayag timan. Sino ka? Estudyante, sir. Estudyante. Natagan mo? Elowen. Ama mom ni Elowen, Jojo. Ama mo pa.
Sinisuna. Karibal ko. Karibal mo iti? Karibal ko kini Gigi. Kat si kang matid tinangaramid. Ay, saan nga pa ito tata? Abay ko nga, ano ko man-aramid. Sir, from university. Saan nyo nga basta itututan ako? Kaputa, saan na nga maramid? Sir, the background na Namon mi. Nga dati-dati nga, agpalpalama. Kadagtaktakaw. Dakay pa iti tinakawan na. Iso nag-aamo kayo. Kat gaputak asyan nyo. Inadap yo. Nga madun tinatakawan na. Saan lang kataktak kayo? Taktakawan na. Papa. Dakay lady tatakawak. Awalin sa baling ang tinakawak. Yan mani po dito sa angkon nga naramid pa tinagtakaw. Mamatay kayo kang papa. Saan nyo nga basta pabasulent ta anak mo? At nakadi pa sa balang witness yun. Awanan. Nilang aluin. Nangigyumat sir. At pagkarabalan da nga babae. Anya tayo mo yun. Amangan mad no, inaramid lang ni Eluwit, pamuspusan, tapno, dadailan na, matang di karabal da. Di babae nga araramanda. Sige. Namalin nyo yung pila ti kaso. Saan nyo basta may pabalod ka anak ko. Awa matinanang ebidensya yun. Kat no awan, tinanay ng ebidensya yun. Tikas to yung naramid yun ti anak ko. Bultaan kayo. Ikasuhan kayo. Nayawid ko manong nemi ni Chuchu dito'y balay. Isupalat pa nakaamo ni Liling asawak tinabasamak. Yung sa amin ngayong bagbaga ni Nana Isabel manong nemi nga lula na. Anya? Ang mga mato naramid mo, Jojo. Abay ko mga ramitak, mama. Ano na, another laptop ka na damad laptop ko. Nakalawlawag ti amin. Honey, gapoy ti babae. Gapoy ti ba nagkarabal da ka no kini Gigi. Di mikat ko na king kanak nga diyan pala ang nagiti babae. Gitam, gapoy ti babae na sagmakan. Dandani ka na isagmak ko na. Kinutkot na pa yun di background mo. Gapo lang ito dahil tangabanan. Amuda nga dubinggang kitagtatakaw ka. Nagtakaw ka ti sardinas. Ita, sarunong nga tumakaw ti laptop. Siguro, santo naman pasamang dati mama. Luapin naman kami ng batik dati bakpak ko. Iso nga nagkandigundawi na diyang eluin nga nangipan iti laptop. Hindi, isot pa basulin nyo. Isot nagtakaw sana yung kabiling tabag mo. No, ipaulid na lang ti darong. Talagang ag-counterak. Talagang sabi ko matasahan ng dumakil, honey. Yeah. Kitam, babait gapuna. No, apagin ng isagmag kakasto, Jojo. Iwasan pala ng babae. Anak ka, iwasan pala. Sandan nga nagipila pa iti kaso manong nemi imsamot nga napasamak nga daw madin nga background manong nemi ni Jojo iti eskwela. Gabuta, inamin nga mismo na dyan Elwin manong nemi nga suat talaga iti akin aramid ti amin. Okay. Agad no saan nga nagpakpakaan si manong nemi na ginaganak kang kuwana baka isot nagkakaso ko ma. Nga di agraduar manong nemi, ti anak mi, nga ni Jojo, cum laude manong. Nakapampalakal kami manong nemi, nga nangipakaamo, nga ti anak mi, kad nagraduara cum laude. Congratulations, anak. Gabo ka na kayo, papa, mama.
Nadanongkot kas to nga limpatok ti balagi. Mangrugrugi ka bay lang. Tani kami ti plano. Kahit ko, tagtrabaho. Tapno di kasta, kat saan ka nagtrabaho? Abay ko mga saan na kami pagtrabahoan ka ni mamang mo. Kanalaka mo mitla trabaho mi. Kaya't mo akat manayunan at isa nga tinegosyo tayo. Yan. Tapno anadda nga, adu da kiti matulungan tayo. Magkaman nagpapa. Kastamit ko matisingasing ko. Itultuloy ito tumulong. Itultuloy ito tumulong. Ay saan tayo ng mga adap Umanay kayo kanidayan. Umanay kayo kanidayan. Adda ka sa adda ni ading mo. Kahit barbareng no. Tumulot kang ka nidayan. Madakamot ka di ang mangtulong kang kuha na tapno. Mapasidap mi ti panunot na tapno agbaling matakas kang ka. Kung oras ang agbaling kakas kang ka, kumbalaw de. Basta lagi di nangangatumit ti grades na. Wan manong nemi nakamngatan nga naganak ti kararagsakan ko na. Tado di kiti mangdaydayaw ka da kami. Edi at datuan nga tawan nga trabaho manong nemi ni Jojo. Nanayunan matan ti Francis ti kiti negosyo mi. Sumatdet nito manong nemi kadimtengan nga talaga ti panagpakada ni Lula Isabel. Kapatan na nanayunan ti tawan na sa adda sakit na manong nemi. Sana nang kinabailan pa hindi kiti agas. Tapno di kas tagat masilpuan pa di piyak na. Kat syempre awan ti sabali manong nemi nga kang runa nga nagsangit no saan nga ni Jojo. Lola. Agin ina na ni Lolam. Let nanting naked din kapag patinggan ti oras ti biyak na. Oray ta. Na oray naman ti ba nagbalagim. So na lang ta saanan nga na oray. Iti pa nag-asawa yung kani Gigi. Hanggang bali, papa. Naragsak ni Lola. Naipakay kang kuha na. Diyos to nga panakatrato. Naragsak. Kanaginin na na yung suna. Alpasan ni mission na titulubong. Awanin ni Lola. Oen manong nemi nakariknakam tila dingit. Pwede pupusayan ni Nana Isabel. Nagdakkel ti kawami idi awanin manong. Nangro na idi. Talagang agkapsutin. Sa nga bahali ko na, talagang panawanan nga ginana. Tinaman na uray, tapo ko na ditood. Ngam da kami, iti nakauray, iti agasawan, da Jojo, kini Gigi, manong nemi. Kaya damit-mit, manong nemi, di kita abalayan mi. Huwain, di kita abalayan mi, manong nemi, nga makamambukan niya. Balayan. Balayan. Sabag man lang ba nagabalayan ta? Di na pa lagi pabalayan. Di may sa edi magpatpatil-tal kang ka edi. Edi agbasbasa tayo pala elementarya. Tuwan, malaki po ko na balayan. At kung gusto ang ka edi nga suradwang ka, sutiling ka. Nasutila ka edi. Ay nga kitam-kad lang kaya. Kung nakidi no saan ka nga, saan nga sumaliwan-wan ti biyagyo ang kapsat. Amok ba ti biyagyo edi ka? Ang nakakakaasi kayo. Yung tinakman lang mo, tinulungan edi. Tulungan ka di nga rin ba ti kagurgura? Abang nga kagura na edi. Una ta, kanayong kakabsan nga, nalalaing kang siyak. Gastaya. Kanayong nagidi nga da. Eh ano, dumtang di ba nagtatas, sikapay lang ti hayas. Kasta tilipya ka balayan. Kita kabalayan ta na kita asa sidagitan ti relasyon tunggal may sa.
Manong name naadaan ti duwa nga anak da Juju kani Gigi. Ni Juju Junior kastamatan manong name kaniya Jasmine. Erinto manong name tabalasangin Wen. Balasangin kanagbasbasa ita manong name iti college ti anak mi ngay naudi ni Dayan. Nagtalineed manong name dagiti agasawa nga Juju ken Gigi manong name iti sidong mi. Tatanakkalan met iti balay. Takay kayat mi manong name nagdaden na kami ngam ti sumina ta iti balay. Nagbalimat ka na siya at timanugang mi manong name tanagbaling kamat na siya at ken kuwana. Kana siya at met dagiti agipag nga Gigi ken Dayan. Manong name no kaskasano lang ket talaga nga mauray mi. Iti panagturpos ti inaudi nga anak mi, ti pudno nga anak mi. Ket sapay ko man ta mauray mi pay manong name iti panagpamilya naman tapno di kastagat adada panen nga naragragsak ti amin. Naragragsak nga bunga ti adumat nga rekrikat mi tinapalabas. Ta kami nga kabsat manong name. No kasano ti ragsak mi ken urnos ti pamilya mi kastamet iti urnos ken ragsak ti pamilya ni Ben. Agramo meten ti dua nga manugang na taduhan ti nagasawa kanagiti dua kanagiti talungan na. Dahito nga rod manong name ti pakasaritaak ket kas iri dati ngayon tultuloy mi latama ti tumulong kanagiti kasapulan ti tulong nang nga nudumteng dagiti kalamidad. Sabi ko man tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak ka nagdungeg ken nagbuya. Maraming salamat. More power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagaya mo, Dencio. Dencio, thank you ken ka. Ting ka pa nang buray, ti pagkasalitaan, pabanting ka pa nang send iti detalye na. Salamat. Kadagiti abing nga nagbuya. Nice story, Sir Nemi. El amor, no to mo. Ang pinakalugang ka ti, ano di lugan mo? Ano di nagluganam? Ano awag no ka na di? Ha? Ni Belia Pimentel, Perlita Glipe Matias, Milia Milyare, advance happy birthday Mila. Ni Kayong, basta matang ni Novelin Ramos. Ni Bless A. Grace, nice story ko na. Ni El Amor Verdadero, nice story. Kasama matang ni Elsa Lupes. Thank you, Elsa. Myla Marcelo Singpet, Jane Bakong, Liobi Bagawi Sandagyo, thank you. Ni Myla Marcelo Singpet, hasta matang ni Josie di Tauma, ni Josepina Domingo. Thank you for watching. Tarararan. Liobi Bagawi Sandagyo, happy birthday. Kaniya Johnny. Tarararan. Marlene Pambid Ballesteros ni Merlin Abalayan. Thank you Abalayan. Hobita Asto, Novelin, ni Jason Agno Chodoro. Hasta ni sino pa? Amin kayo. Ni Domel kini Elmi Garcia. Hasta ni Cesaire Manuel Bebelin Marokin. Thank you. Ni Wilson Gaviran. Nice story ko na ni Licar Suarez Gumpad. Ni Anne Gonoy, thank you Anne Gonoy. Arian Ju Vicente, Edenantalan, MJ Peneria Puma. Stamat na kin Honesto Layawan. Tararara, Honesto Layawan. Edita Sablay, thank you. Okay, Telma Olandes. Ni Jacqueline Iporong Yage. Okay, ken ni Awi C. Asuncion. Edenantalan, Aida Ferrer. Salamat po. Ni Christy. Hello Christy. Advance happy birthday kay ni Christy. Christy de la Cruz Ancheta dita basement Tilawag City Commercial Complex. Hello Malin. Kumita ka man Malin. Ibagam mo nga gwapo kalbo ko na. Ni Mina Veronia Francisco. Marisa Marokin. Ken amin kayo may naghananda kayo manunusaan. Samuel Calusa, thank you Samuel. Lily Ragudo, Anmore Agodoy, gana napintas ng istorya surname gana na Anmore Agonoy.
Thank you, Balayan. Kuna na Balayan, Merly Pampi Balesteros. MJ. Tarararan. Lalalan. Sa mo sinong batan ni El Amor na dyan. Nutoy ayan na. Apay nakadugan ti ferryboat. Ferryboat kadalian. Lancha. Lily Ragodo. Thank you. Okay, papagayan mi. Pumakadakon.